TV. Kakoro piny mangima hingo odiochieng' mar kwan oganda kawuono yangore ni kwan nyithindo ma jonyuol gi jowang'o medore e kaunti ma Garissa kaluore ni jonyuol mathoth pok orwako chenro mar komo nyuol. Duoko mar lipot mar nonro mane otim e wi chal ngima oganda kod dongruok yango ni mana 12% kende mag jonyuol ma Garissa ema tiyo kod yore mag komo nyuol. Kido kod timbe mag ogendni modak nyandwat mar Kenya kod puonj mag din e wi nyodo osemiyo jonyuol bedo kod nyithindo mathoth matamo gi rito malong'o kendo miyo thoth nyithindo dang'ni e bombe. Ndio nachukua. Because resources are limited. Le ripoti ambayo ilitolewa ya KDHS inaonyesha kuwa ni 12% ambao wanaitumia. Ukiangalia upande mwingine ule unaona hiyo inaleta mambo ya yale chenye lugha ya kizungu inaitwa unmet need. The unmet need yenye iko katika Garissa County saizi ni 38%. Na tukiangalia wale watoto pia ambao wamepata kumimba kwa mapema tunapata kuwa ni 14.8. Kaunti zingine katika eneo hili la kaskazini mashariki zile kaunti ambazo zinakumbwa na changamoto si haba, si mimba za mapema, si visa za ukeketaji, si kuoa wasichana ambao bado ni wadogo, si umaskini na kadhalika. So with the devolution, we are trying to create an avenue whereby we can open the thinking of these girls so that when they make a decision, they are making a decision that is rationally thought about and what is important for them. Dialogue iko important kwetu kwa sababu first of all ni sisi wasichana tunajua ile issue tuna face, ndio. So tukikuja pamoja it's easy to know like each and every girl anapitia nini. Tunaona kunaweza kuwa maybe nini issue moja kwangu like hizi kuwa na same effect kwa mtu mwingine same way. So at least hii mkongamano inatupatia hiyo platform, inatupatia hiyo chance. Jorembora boda county ma Mombasa koni kaluore gi medore